Hohun Chakalil Rupan sa Juamer. Chasheri leshkot kuisin masasa lechol chiruli honalain sasa lechol chekulbal cheselekak angelain hun chakal rukwang sa Juamer. Chiruli honala nakwan jokochis kebal retal lishka chakrap li Dios. Chihotiko akwe lihilo bal kutan. Diratin Dios en katauchisa li Éxodo capítulo 20 versículo 10. Nashtiye chihokain. Apan lishkukutan han hilobal kutan sa shkabalika kwa la Dios. Mahunik angel truk tabano laat la kwalal la rapin likwin kutli isen ikek angelak chaku la ketom chimukol la ap tenamit likwan sa ayang. Likani makwal Dios ishkwaskuitzin. Ahonak na shikshol chirish likakakwilal lishkakwilal likahun siya kalil utishkakwilal akwi likapapal. Hoghanak ng koshpok chishokbal hun likutan rehilang chirulishaman ut likutanaan haan likutan Sabado malak likutan relilang tentonak to hilang chiruchish hunili kag angel tinakabano ut kag lokal kanimakwal Dios. Challenge sa stiklahik sa istyop tesinkilchak liruchichoch ay hindi Dios kiskiak kuis lokal lihilo balkutan kamanakak erital sa Génesis 2:1-3 barkuinastie chihokan kichalok lichoshachok uchishkunili kwansash ben sa iskuk likutan di Dios kisak chishkunili angel ishbanu ut kihilang tokanak di Dios kirosoptesi liskuk likutan ut kisanto bresi shbanak aran kihilan chiris chishkunil lichoptesik kishbanu. Eskuas kuitzin, di Dios kish santo bresili hilo balkutan, ut kirisih kuish hunes, hohong kutan rehilang. Inka, shbanakaanta kilub tarah, shbanung kilchish hunilain, reban shkutbal chikunak tento takashok, utakakesh lokal, di hilo balkutan, resik balkwang chishkat di Dios, ut kilang, kwan ke chish hunilik, shkomon likutan, relishaman, renaklaotok angelak, habanan, likutan rehilang, likishkecho kilika Dios, tentonak tak angelak, renaklaot kakakkublesi kuchikre kametseo, utakasi kwang chishkate kanimakwal Dios, hohun, china usal honal, anong kilchish hunila ines kwaskuitzin, haanghun, chakalil rukwang sa Juamer.